namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm today like Dr. Joy Shirimani. Leyi nga ta hi link of course na usungo wa Mr. Post. Tim Shirimani na wo dlaya nyoka kwalawa. Yeah, so since there is nothing much trending, I can revisit, of course, some of my drafted questions. I'm going to enter the videos about Dlanyo, I complain, of course, Matirelo, Tim Shireman. So, should clear guys with Tim Shireman, you feel not Tim Shireman, so now the question is, Tim Shireman. And the answer is simple. Tim Shireman need to Mr. Post, Asuken got team, because. And I mean, another gearbox. Gearbox, let's actually make my vlog, my fan, my famba. She's like another gearbox. So I'll compose away the as you've heard. So, Mr. Post, comes to a gearbox. Look at like a Tim Shireman, you want the live and that's my end account here and information you tell us nan my gonna makaliwa. So if you get to know why Tim Shireman form when the main reason look form what that team Luisane of course na Ben Mayengan of course you gonna go the beef ngama hleka kuna Trestofano tava ushanyo ngwanango shanyo la of course akuthlokorna mapele ngama hlekela beef la tiri kona la a swi hlambi swo donka mpahla a swi hlambi wena mamfango va nga ku namla thyaka mi nga ma hleketa no umsaka va ri ko kwala ndzeni. So the whole purpose of course a ku va kha ku ri ku beefiwa vo Benny Mayengan na several press rangani ka that team in overall leswi a yi endliwe swona mayikona mhaka leyiwa. Of course Tim Shireman yi ve yi expanda with the help ya Hosi Ngove of course ku nga va ku nghenisiwa tin'wana ti-artist laha se mi kuma ku tona ti va kha ti yimbelela line ya tona ya vanhu vo fana vo KK Shirimani and also Khombo Shirimani a va pfuna hi Hosi Ngove mara ku na tin'wana mi kuma ku a nga ri involved ka tona to fana vo i Mafamba na vo Dlanyoka a nga ri involved ka letiya artist. That's why mi kuma ku hi fike hi vona ku ku na tin'wana ti nga na ntikelo and then tin'wana a ti na ntikelo. And the ngama hleketa Hosi Ngove hi yexe i kombiseni ku khale ka ti-member of course la ti ri kona ka team such as KK Shirimani and also Khombo Shirimani a ku ri ti-artist ta yena okay a vuli marito ya yena hi ta tlhevulavula afterwards of course. Album ina studio ku hava xixa personal ti-artist leti a mi vulavulaka hi tona mi relaka to i ti-artist ta mina va sungule ku endlela ti-album mina ni nge endli sweswo n'we mi nga hleketa ni professional I'm artist leyitsongo so mi nga zi mi chuha ni loro a ni tshembi ni nga vulavula hi ti-artist ta ta mina ni nga se ni nga hlekanga se va ku ni bife ti-artist ta mina va delay a ni tlangi sweswo as I've heard. So lexi Hosi Ngove va kombisa ku pfuna sweswo a ri gearbox leyi so ti-artist letiya vo fana vo KK Shirimani and also Khombo Shirimani i loko kombiseni ku Hosi Ngove a va suka mavoko ya yena hi yena a nga va sweka mayiko yena mhaka leyiwa okay. So endzhaku ka loko of course Hosi Ngove a sukeni ka Tim Shirimani in 2020 sweswiya swi vanga problem ka team nga mi swi vonile ku ever since loko Hosi Ngove a sukeni la a ha yi vonangi project kusuka ka KK Shirimani mi swi vonile ka ha va nga project swi vheta swa swamise sweswiya until a za hundza misaveni and stuff like that mi nga mi swi vonile na sweswo ma yi vona mhaka leyi because hi yena a ri gearbox ka team. Mayikona mhaka leyi of course tin'wana ti humesini ti-artist to fana vo Mafamba mara a va ngi na impact because a mi kuma ku vo Mafamba a va le hansi ka Mr. Post like a dinga yinana a dinga form part ya production ya yena mayikona mhaka leyiwa. So loko sweswiwa hi langutisa like Tim Shirimani like ku ya na hi group ya vona it's very confusing ku nga kha ku sale va mani because ni vona kha ku posta vo Mahumane I'm not sure if wa ha ri koho kwaleni it's confusing ku na va mani ka Tim Shirimani sweswi ni ta ku video mara maybe nga kuma hint kahle through this poster laha ku na birthday celebration ya Dr. Joy Shirimani 30 ta March. I think loko hi languta postara leyi vanhu lava hi va vonaka laha hi vona vanhu vo fana vo Dlanyoka lowu na yena of course a nga tshama chingele Hosi Ngove ku a nga na ntikelo hi vona na Mafamba i vanhu lava na Breastthorn n'wana wa kona i vanhu lava mi kuma ku va ha ri ku humeseni lava n'wana mi kuma ku
maybe kumbe xa va fall apart na vo boiling mara mi kuma ku yena a hi loko va tiveni swona like on the ground so lava hi vona at least mi kuma ku va tivekanyana so the main reason yo va yi fini team Shiremane i ku Hosi Ngove hi yona a ri giya box ya yona that team and loko se a sukini a ku ha lexi va ta xi endla ma hi kona mhaka liwa that's why loko se hi swi langutisa hi vona na Dr. Joe Shiremane se va boheka ku se va tlhelela ka Benny Mayengani na Sora Prince Rangane leswi va nga va swi endla va tlhelela ndzhaku hi ku Mr. Bosi loyi a hamba va pfuna se a nga ha ri kona because hi yena a va khomi na le ka team so sweswo kahle in overall team Shiremane ya ha exist mi nga cheka ti-group ta team Shiremane mina na ha voni ku na ti-artist leti hi nga ku sweswi ti le ku humeseni ti nga na ntikelo wa line ya team Shiremane a ni ma swi toka a yi hisa swinene ku na ti-artist kulukumba kwalaho mapele minkarhi yaliya vo Hosi Ngove a ti hlayini vo Psycho and stuff like that ma yi kona na mhaka liwa so it makes sense ku ri ku hava Dr. Joe Shiremane yi nga va yi kha yi pfuna ti-members ta team Shiremane ku ri ke na yi hala ku pfuniwa hi Benny Mayengani ma yi kona mhaka leyi so ku hava ku team yi nga hanya that way because na yona yi hala ku pfuniwa loko yi pfuna ti-members swi vula ku project ta vona ti nge yi helo obvious ku tondiwa project yi hela moyeni so in overall since hi kombisini ku va Mr. Bosi a sukini le hi swona swi nga sala swi impacta team swi important no hi twisa ku i ncini xi nga n'wi susa Hosi Ngove le ka team Shiremane a hi endleni video mara ku na yin'wana information leyi a hi nga yi tivi before so swi kahle hi vheta hi include la okay ni tsundzuka na ha tirha le ka team Shiremane na ta ku byela xin'wana lexi nga ndla futhi ni hatla ni suka le ka team Shiremane a hi kumeka hi kha hi rhuketeliwa hi Benny hi ti-December i kuma ku hina hi le kaya mkhulu yi la Joni ha rhuketeliwa yona a yi twi nchumu hi mhaka a yi tshami machanganeni yale yin'wana ti-points ni nga tshama ni yi vula mi nga ma hleketela ku hi endla vlog about Gagashi loko ku before mhani wakwe ku yena Gagashi le Sunside le mhani va hale kaya hi ba titiya tingoma hi ba van'wana swigalana haleni ka yin'wana ya ti-points ni nga tshama ni yi kombisa mi kha mi yi hleketa at this point ku so yeah swi make sense so Mr. Bosi a ri ku complain because hina hala kaya hi le ku hlaseriweni yona yi le a Johambiso xa Ngove sweswiya so yi va yi nga ri ku titweni ku na loyi chance yi nga fika yi twa ngoma yi kha yi bifiwa hi Benny leyi leyi xi le ku hi rhuketeni bla hi le ku bifiweni se hina swi hi vava like mina ni na ximbilwana wa tiva swi ni vava loko no mina ni kombela December ni rhume misa van'wana va ku tsekisi ni ku vulavula na mkhulu ku ni kombela December for just 1 year wa twisisani mkhulu xi lexi nga xi hlamula mara leswi a swi endleni a swona leswi nga swi fambisi yi ku no ni na xikulela kusungula kwana ni vhe ni sungula ku tlheviwa ku se i ti-post to a nge se kule ngo i na xikulela ku ri mina ni vone yini ni vone ku December ku na munhu la endlaku yini a hi delelaka as you have heard so leswiwa a hi swona ngopfu swi nga n'wi susa Hosi Ngove swi yo forma part leswi nga fika susa Hosi Ngove mi nga ma hleketi mhaka leya ya masagwadi leya ya mali ya vuproducer laha of course Dr. Joe Shiremane kha yi demanda mali ku ri ke ni yona initially a yi dini mali ya producer Hosi Ngove a kha nga katsiwangi ku ri mali of course ya ti-hours ta ka munghana leswi swi nga vuya swi endla ku Hosi Ngove a vheta lan'wa completely mara leswi naswona swi fome part yo va Hosi Ngove a sukini so hi sweswo team Shiremane a ku ri Hosi Ngove kombela xidloko xa komberiwa xexi 10-4 la 2-5 na swi toka mi lava ku tiva ti-price na swi toka mi nga ha ni vutisanga mani vheni yet 580 ndi 6 na 200 ya tipelo i 6 la 19.4 la i 10-4 la i 25 la i 6 la amnengeni ka mina xewona na swi xiteretela hambi 17 ke na ha ri xewe ngopfu sweswiya la i 9 la 9 xivenda ndi magudi ya 4 na nthihi ni magidi ya 8 na nthihi xivenda na swi tiva a mi ta koho a wu ta koho ka ku ni vutisela ku ti-prices a mina i lo ni sungula i nga kombela xidloko xa komberiwa xidloko xa 10.4 mara u ngula ku ta vulavurisa ngopfu sweswi mi ta ni vula ku khola sweswiwa mara ku ri ku ntiyiso hi woho a ku na lexi mi nga khanda ni vulavule ntiyiso ka mampela ni vula ku khola loko wa khola mfana loko wa khola mfana luya yini loko u va na swilo ko ho a hi ta va man na sweswi un'wana khorisa leswi a nga na swona loko i ri na Porsche khorisa Porsche ya wena loko ku ri ku i na triple story khorisa triple story ya wena na nchumu me ni khorisa ndi 19.4 hapa ndi 10.4 hapa ndi 25 hapa ndi 6 hapa ndi ya kaburuku ndi 6
hechi na shona ndi 6 ngauri ndi 5.8 ndapho passing mulenjeni ange na wona ndi bo 17 ndo ambara bo 17